Second. Nokuphathwa awungezakhiza izandla zakhe asise nisekhona kodwa mvuselweni Jesus nisekhona kodwa mvuselweni nisekhona kodwa mvuselweni Jesus webathanda yebo ke ngelinye ilanga mfundisi inkosi uBelshazari uthatha izitsha zikaNkulunkulu nakaqeda ukuthatha izitsha zikaNkulunkulu wahamba wayobhiyoza ngazo wenza ngazo umathanda wafaka amawayini ey'ntweni kaNkulunkulu wafaka into zakhe ey'ntweni zikaNkulunkulu ngisekhona kodwa enkonzweni lithi izwi lenkosi besajayiva kunephathi babona isandla sibhala